بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala suɓiɗo oɗo islamu yo wonu dinamu, o suɓi annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo wonu timmode annabaɓe ko ho windere nden almamijo nulaɓe ɓen, o waɗimo bajjo nulaɗo e dendagal windere nden, ano wi'iri e non wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu tabaraka wa taala suɓike oɗo islam yo wonu dina ka o rewire, o suɓike o waɗi en julɓe jokkuɓe oɗo islam, o suɓike oɗo annabajo meɗen, o nulimo ila thaqalayni faade tedda ko en ɗiɗo jinna yimɓe, o arsiki en gomɗingol o e jaɓangol o. en toromo kanko Allah yo ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe wondiɓe maɓɓe ɓen o hisina. Sanga ɗon feƴƴi aray ka deftere meɗen Assiratu Nabawiya fi Taghridat, en jangino ha e ngal ɗo damal fi ndeɗo hare Badri, ndeɗo hare waɗude nden Badri, nde hare nde andanɗa hoorema ko ndeɗo woni hare jande nden aranere nden ka Islam. oɗo wiide Badru al-Kubra, wiide Ghazwatu Badri al-Kubra. haray no woodi toɓɓe ko fododirno ɗen ka finande ka darino ɗen ɗon, walla takko ka dari ɗen ɗon fi hare nden ko hanu ɗen ɓanginde seeɗa. nde ɗo hare Badri wiɗen karama ko ɓen no wi'i wonde hare nden no mari iddatu asma. hare nden hinde mari inɗe buy, hinde wi'e yawmul furqan, hinde wi'e kadi yawmun nusra, nyande ballal ngal. hare nden no wi'e kadi yawmul furqan, hinde wi'e kadi yawmal taqal jam'an bi nassil qur'an. hare nden no wi'e kadi Badru al-Kubra. hare nden kadi no wi'e yawmu khasaratil mushrikin, nyalande hayrere, nyalande de ɓeɗo shirkoɓe ɓe Makka fewndo on sa'i ɗon dartinoɓe nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam, nyande ɓe hersuno ɓe hayri. hare nden en jamtino ka Taghridat ga ɓe wi wonde hare nden ko fi Ramadana min as-sanati thaniyati lil hijra waqa'at ghazwatu Badrin al-Kubra, Badri al-Kubra. ndeɗo hare Badri maunde nde koye lewru sumaye woni ko hare nden waɗi. ko non woniri ko nyalande 17 sumaye fil yawmi sabi ashara min Ramadan fil ami thani min al-hijra, ko nyande 17 sumaye hitande ɗimmere fergu woni ko hare nden waɗi. ɗum ko hawri ka calendrier portoɓe ɓen ko nyande 13 lewru mars, le 13 mars hitande 624 jibinede annabi Isa, hitande 694 calendrier porto, hitande ɗimmere fuɗɗagol calendrier islam, sabu ko hitande ɗimmere fergu ngun kaka fergu calendrier islam o fuɗɗi. bila on sa'i ɗon ha e nde ɗo hitande wulure 456 fergu calendrier porto guluje 225 2025 no wi'e, gila ɗum waɗi ko duuɓi wulure e 400 e hitande 1401. jonno nde ɗo nokkure wiyetende Badri ko nokku hirnange Madina, sengo
bimana nyamo sengo nyamo hirnange Madina woni ko nde ɗo nokkure wi'etende ayne Badri woni. Hakkunde nokkure nden e Madina ka laawol rewetenongol ngol ɓaawo ɗo wi'etengol ngol tariqul gawafil al-qadima, laawol ngol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ittunongol tigi yaltugol Makka seno Madina wi'etengol tariqul hijra. Hakkunde Badri hara ko ngol ɗon misira e Madina ko teleden kilometre ji 250 e seeɗa, hawra no anglais ɓen kontirta noon ko wiyete mailol kon 160 no ɓe wirta noon 160 mailol. Hakkunde Badri e Makka hara ko ngol laawol ɗon kadi ngol nelaɗo yaltirno Makka ngol firugol seno Madina tariqul hijra on ko ngol ɗon seteɓe ɓen yahayno e dow muɗum ɓaawo ɗo. Hakkunde ɗon e Makka ko 410 kilometre, ɗum ko maili 250. Hari ɓaawo ɗo seteɓe ɓen ka jorndi, yaro ɓen ka jorndi ko ngol laawol ɗon reweteno yahe Sham, ko ngol laawol ɗon kadi reweteno yahe Misra. Bal hay ayne nden sengo ndiyam ɗan ka wiyete Yambu ɗon ka maayo ngo woniri ɗon. Misra no marno ɗon tumbun leydi ka ɓe araynoɓe elta larme maɓɓe ko tawata ko yimɓe golfo woni ko luɓi ɓe. Amma huɗunoɓe Madina ɓen qadiman fewndo on saayi ɗon ɓe wi ko suudu wiyete ndum Banu Ghaffar. Oɗo sahabajo mawɗo Abu Zarrin ko en ndun suudu ɗon woni ko jeeya. Amma fewndo ɗo yimɓe huɗuɓe Madina ɓen no ɗuuɗi, yani yimɓe huɗuɓe Badri ɓen hino ɗuuɗi. No mi wuliranno en non yontere hande ka darsu Badri no jeeya e caye ɓurɗe deeƴuɗe ɗen e nder mamlakatul arabiyati saudiya. Mi hewtari taw ɓay min miɗo yiɗi yi'ugol. Mi yawno Angola 2013 mi profituno mi yehi ka intérieur Malange e caye goo fi yi'ugol. Tata kadi ɓe hulɓina e moƴƴa yahugol ngol, kono yahugol yi'angol Allah wi fasiru fil ardi fanzuru, yile ka hore leydi ndaron, ndaari ɗon tasa kuye, ndaari ɗon mandagol, ɓeydita e hore bindi. Ejan nde ɗo nokkure min ko mi jindi ko Arabi Saudi caye maɓɓe ɗen mi yaari saare deeƴirde wa Taifa e Badri. Deeƴi no wondi e mirin deeƴere no e caye ɗen kadi wano woniri noon ko saare tariha yankore ka Islam. Amma konu fottunongu ngun ɗon sengo shirkoɓe ɓen heferaɓe ɓen ko wulure yimɓe, julɓe ɓen ko ɓe 313 contre 1000 personnes. ɓeɗo noon wulure tawi 100 maɓɓe no waɗɗi geloɗi, 200 no waɗɗi pucci, eɓe armi kadi gila ka hoore ha ka teppe. Julɓe ɓen 313 on ko ɗiɗo mari baɗɗateri, ko 9 jogi ala. Ɓe fottine nyande polgal ngal wonani ɓe 313 sikkuɗen hon ɗum ballal Allah tabaraka wa taala. Ka ɗum ɗo no andora sabu hon ɗum fiyen andu an nusratu ko wiyete ballal Allah ɗum wona jama ɗuɗuɗo wondi, ko jama jongonga on. Allahu tabaraka wa taala wi en kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah. Heewi ko seeɗa fooli buy e dungaye Allah. Fi ha wawen yiltade hoditorgol hiɗen ɗuuɗi, hiɗen ɓuri fof ko honno goɗɗo folirta en. Ko ɗum waɗi Abdulaziz bun Marwan aw Marwan bun Abdulaziz, goto e lamɓe umawiyankoɓe ɓen, o wiyayden yaade ka hare la natawakkal ala al adadi wal udad bal natawakkal ala Allahi azza wa jal fa inna nusrata Allahi ma'a sahibil haqq. Ene yaade hare nden wota holoro ɗuɗugol e alaji ko jogi ɗen, ande ballal Allah ngal no wondi e jon gonga on haysi ko seeɗaɓe. Awa kadi gonga andorta ko ɗuɗuɓe jokkude. Joni misal karamakoɓe ɗiɗo poɗodirayɓe e fi masala dina, wona ya jonnitu gonga ɓurɗo marde jama on.
junnitu jon dalil on gonga on siko politique wonbe cippirre ben wona ya ndaru mo yimbe be burata mobanade on tabbitu jon haqiqa on jon gonga on jon programme on se warri non wallahi en sortoto e de teggalle wonden hebude parce que enen ko holorten ko dudugol e maral tawale no wodi ko buri en dudude kono no buri en kadi jasude coji di no dudi ka falla no dudi kono en ngandi nora wota dum yoni ko rado yimbe pottina sakta ko mayo ka edan ko hebugol qualité yimbe bura dabbede dini hebugol jamawil girangil do yi beda ko wulure yimbe beda ko temdere sappo tato polgal ngal arani temdere sappo taton bawo uudi yahama julbe ben haawi ke hore mum wi nyande badri ko en seeda en fooli ko hande non ka dududen do ronketen folude o dum Allah watno julbe ben Allahu tabaaraka taala potti hakkunde mabbe heferaɓe pi julbe ben wadi be ko faala ka nyande badri ko be seeda be tori Allah ballal be fooli nyande uud be hooli ko be buyi be hooli hande goddo wawari en folude fewndo wonno den seeda wona nyande dudden goddo wawata en Allah potti yaccidi be e aybe ben de nyande julbe ben wara warede be warana wa ko be warno nyande badri be warana capande jeedo be nangana buyi jawle bonna be hoyni dina kan be hoti de bewre den kono Allah tabaaraka taala bay ko dina kan o wondi ko yimbe dina kan o wallata o artiri polgal ka ahzab o cippini malaika guluje de nyande kefera ko ngureya aray dum do wonan en darsu be wi hefera be nyande badri e mantoto moƴƴa ko capande jeeɗɗo warano capande jeeɗɗo nanga capande jeeɗɗo wara capande jeeɗɗo nanga sengo julbe ben ko 14 pet wara sengo julbe ben ko be 14 pet wara jeetato ta kambe Madina jeego ta kambe Madina jeetato yani jeego muhajiruna e jeetato ansar mana yube makka ben jeego ma yani be ta kambe Madina wirno be jeetato ma yani be karam ko be wi do kadi en tasko ko fihen dum be Madina be buri mayde o tawde ko be Madina ben wonno ko bambi dina kan sitana ari ko burdo bambude ko suta ko wo ko homburata jukkude ka burdo teedade wo yimbe Madina ben teedino hare den buri yube makka be sabu be wiino yimbe makka be ferbe ben be wi potte acci don men e be sibbe mon siko onon gon foygintina e tappande den onon gon duufirtabe wa duufowo gaño mum kon esirabe ko bappirabe mon ko sibbe mon acci de men e mabbe on nelado maki ko en fo arana ko en fo dartoto idan hayinde mabbe no windi asma'u shuhada badri sayehi badri arika sahatul ghazwa on ka hare den wadi don e sappinte tillun no don pellum si tawi a tajitu ayde den don o seedani yara ya hewti kabe wattina don kambe sappo e nayo se tawi ataki ko kilometre goto e seeda e be don Umayr ibn Abi Waqqas warano be fo sengo julbe sappo e nayo ko do burno fandude duubi ene mabbe Safwan bin Wahab e Harisa bin Suraqa e Mubashshir bin Abdul Munzir e Zushimalaini bin Amr e Mahja bin Salih e wiyetedo Aqil bin al-Bukayr e wiyetedo Rafi bin al-Ma'la e Umayr bin al-Humam o do kadi ada warede o wiyetedo Umayr bin al-Humam o do ada warede be sappo e nayo e Yazid bin al-Haris e Muawwaz bin al-Haris e Auf bin al-Haris e Ubaidah bin al-Haris be do plakwal no wada don ka belay mabbe woni don o travo woni hakkunde plakwal ngal e belay mabbe on inde mabbe de no windi don radiyallahu anhum ajma'in be wi sengo hefera ben no jeya e maynobe ben halkanobe ben de nyande o do ada do warede on sengo hefera ben ko Aswad bin Sufyan bin Abdul Asad al-Makhzumi kanko ada warede o warnomo ko Hamza bin Abdul Muttalib no jeya mabbe kambe halkanobe ben de nyande Abu Jahal on don ko nelado tigi warri mo soke mabbe mum no jeya mabbe Utbatu bin Rabi'a on don ko Hamza warnomo e Shaybatu bin Rabi'a
on ɗon ko Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah woni ko warnomo, e Walid ibn Utba oɗo ko Sayyidina Ali woni ko warnomo, e Umayyatu ibn Khalaf Sayyidina Abu Bakr taƴinomo hoore nden kono ko Bilal piinomo ha o loyi, e Abu Muayt oɗo ko Zubair woni ko warnomo. ɓeɗo ko ko'e ɗen ɓe timmuno 11 nelaɗo ukki ɓe ngayka wota ɓe maaki ɓeɗo nini ɓe ka yiite ɓawo ombitugol ngayka kan ɓe nani hiɓe haaca ɓe yi curkino yalta ka ɓe ubbira ɗon. ɗon ɗo fof ko tinnini hon ɗum ko wonde keferaku ko lowayi ɗum woto en daaru gabitti keferaku ngun ko weƴƴiti kon hande e hoore aduna on ñande goo ɓe meeɗay koyeran. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki heferaɓe ɓen hoyay ha sengo Palestine Jérusalem, toño ɓen hoyay partout e aduna Allah on, hoolorɓe laamu toñi ɓen hoyay, hoolorɓe jaahu ɓen toñi hoyay, hoolorɓe jawdi ɓen toñi hoyay, ñande goo koyeran aranay ɓe sengo Palestine. julɓe ɓen wara e heferaɓe ɓen ha kefero alyahudajo doga ya ɓuppino ɓawo hayre ma leggal ngal nodda julɗo on ma hayre nde nde wena ya muslim ta'al wara'i yahudiyun faktulhu, ar ɓawo an ɗo kefero no ñofi ɗo hendoɗamo waramo. julɓe ɓen hettoyay dole ka hawre leydi ɗo, jon gonga en foloyay ɗo han tawa jon gonga nangayi jon fenade darnamo ɗo wiya habbola mi adde a kafa kam mi hirse o habbo tawa sustayade. turki Allah Allah hollu nde ñalane Allah no yewti fi badri ko hawni suratul anfal ko suratu badriya wiyete gila e ayon is antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al uswa warrakbu asfala minkum, ko ɗum woni ko hare nden waɗi. Abu Sufyan no mi siforani en ninde a ñande ko waɗi ha hare nden waɗi ko raɓɓiɗi kon si artenge finande here nden Abu Sufyana o organise kanko wonno maire Makka on, meyo on, city meyo on, o organise ɓe moɓi jawle julɓe feruɓe ɓen, o wi sodoye marchandise e ala marchandise on juloren banque Makka on heewa, ala on maren, si Muhammadu waylitoyke o ardi e kunu e hoore men darto ɗen ka humpiti ɗen himo wondi e jama makko on wo lancoyenɓe. ɗum noon no hato jini arme man. Allah wi tigi wa aiddu lahum mastatatum ka min quwwatin wa min ribati lkhayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, be heɓa ko hulɓinira gaño ma on so hula on tuman ɓe waɗi ɗum. nelaɗo humpiti Abu Sufyana feƴƴi o ɓawlitori ayde badri nden o yehi Sham, ɓe maaki habbo ɗen mo, so wari en jejaymo setewol jogingol alangol yoɓe yaadu e mum, kono jogingol marchandise ngol ɓay ko jawle men enen ferɓe ɓe yoɓe jonnitu en wallitoren ka dina. Abu Sufyana humpitori ɗum alhaali o ari ha badri ɗon o soggi setewol jogingol marchandise ngol feƴƴi yeeso, o ƴetti setewol margol alangol wondude sukaɓe waɗoɓe hare ɓen o accitiri ɓe ɓaawo, o woni e jindugol badri ɗon himo ɗaɓɓita so tawi o humpitoto habare nelaɗo si ari ka ende badri, sabu ɗon e Madina no woɗɗi. E nder hen o yiidi e goɗɗo o wi min kadi mi yiiɗo arabejo labaɗo, himo wondi kadi arabujo mawɗo labaɗo, ɓen si hecciray ko ano duuɓi ɗiɗi ɓe weldi. mi tawi ɓe nokkel kaari ka wiyete jabalu ka wiyete tillu badri ɗon e pellum ɗon ko ɗo woni udwatu duniya o, mi tawi ɓen ɗon mi yirari ɓe warɓe aynugol geloɗi, mi yaari ɓe wawan ɓe setade aynay habbiɓe goɗɗo. Abu Sufyan nawa en bonirama ko Muhammad no e Abubakar ɓawo tefi ha o tawi o yiine laaɗo o humpitike o nuli goɗɗo no wiye Dumdum ibn Amr, suka wawɗo pucco wi yaw makka aggitoya konungu yettoɗaɓe Muhammadu ataki en jaɓiti marchandise ɗin fop e armowo. ɗum noon o soggi setowol marchandise o ngol feƴƴi yeeso. nelaɗo sallam Jibril humpiti ɓe ɗum kamɓe kadi ɓe cippi ɓe arɓe fotti e makko Badr ɗon ɓe inni Abu Sufyan andi ko bappirawo maɓɓe ɓeyni minen min ardari ɗo fi hare ndaaru ko ɗiɗo jogii mbaɗɗateri omin temedere 13 yalti ɗum ko ɓaymi fokkiti ɓe ɗowtilam minen koyo min toro on doléance e hoore ɓuttu jonni to min marchandise ɗin alaji ɗi yaade mum. Abu Sufyan ini marchandise ɗi feƴƴi joni si tawi on ƴetta e armu on aray piiri de e jogiiɓe armu on so foli ƴetton o aggiti Makka larme Makka ɗen fof yo ari mo andi renfort no arde ɓe poɗodiri ɗon ha o jaɓari nden ñande haɓe sa ɓe inna habbo meɗen miijitade ha wandi konu Makka ngu hewti o wiyawa ɗo Muhammad ngal gerɗa o so piyari men min piyay on. Utba bun Rabia en no ardi e bewre no yari beere no Amina jiwɓe no wiya hande men yaroye beere Badri
min amina jiwɓe amen min tappa lullu min juura bere ba e Muhammadu e wondiɓe Muhammadu min tilfa fi dina nelaɗo make a gasi a jon ɗo aɗa wonireɗa min woniraɗa kono gandi sen waɗa e mubarasa goto goto ha temedere 13 amen on gayni e piiri de ndaren ɓe wi a waɗen ɗum ɓe dari Utba bun Rabia kanko woni commandant l'armée ɗen o wi Muhammad yalti tato ara miɗo ɗo min e nene goto ben goto an on Sayba e ɓiɗɗo an on Walid addu tato sukaɓe tato Ansar Madina yaltiti o wi na pay kum men piiridata ko moko baɓe kanko tigi inviti mayde nden o wi wano Hamza e wano am Muhammadu e wano Ali ɓe waɗi ɗum fotta kono Abu Ubaidata o wi nelaɗo on fontata kafa e hoore kefero miɗo ɗo ɓe fotti ɓen ɗon tato piiri Utba wara Sayba wara Walidu kadi o heɓi ko Allah wino kon ka Alqur'ana kinal ngal ñarkita tawi kafa poynaka Sayyidina Ali tufi mo ɓe muñaki hande kadi ukkodira piira o hare nde landata 100 maɓɓe maayi kamɓe heferaɓe wonɓe wulure goɗɗum ɓen 100 nangama sengo julɓe ɓen ko 109 ɗo o hore ɗum hare nden helti ɓe dahi ɓen ɗon ɓe ittini ɓe diya ɓe raɗi hedditi ɓen ɓe moɓi konu hoyri Allah tabaraka wa taala okki nden ñande julɓe ɓen ala moƴƴa ko ɓe fuɗɗitoroyo ko wiyete pouvoir militaire on Madina e jawle jan ko nin Allah tabaraka wa taala wallitori ko ɗum so wi ono ɓay ɓe fotti ko hawni waɗno ɓeya cippi ko Allah wi ɗon is antum bil udwati dunia ɓe mana hiɗon ka sengo fello ka hikkori Madina duniya on ɗo ko Madina ka ɓuri ɓattade ɗon wa hum bil udwatil uswa on ka ɓuri woɗɗitade ɗon Makka ko Makka ɓe holori dole ɓe ɓattaki an si ngadi ko Madina dogitta yaha Madina woɗɗa ko ɗum woni o udwatu dunia e udwatul uswa on ka Alqur'ana warrakbu asfalu min dhalik jon non ko ɓuri ɓattade ɗon sengo ley ɗon ko jogiiɓe ala ɓe julɓe ɓen nde ñande wino nelaɗo tan piirude jogiiɓe armuɓen nangen marchandise ji ɗi ara en jukkini économie Makka on Allah kañum suɓi yo piiride jogiiɓe armuɓen ɓay kala gerdeteɗo fanni ala makko yanade leydi hara e dole makko ɗen no heddi ka Allah liɓiri ɓe ka sengo arme man jonnon e nder hen julɓe ɓen tawi huliɓay joni wiyama ko ɓe armuɓen piiridete wulure goɗɗum armiɓe no tawi no découragé ni Allah ukki ɓe ɗo e ngol ɓe fo ɓe ɗaani ɓe fini tawi fayda mo ɓe woni janabanke ko ben wonde janaba Allah sajini ndiyan tan softini ɓe wonti yimɓe heyɗuɓe a faami on tuma ɓe yimmi ɓe dari ɗum ɗon fof ko Badri ɗon woni ko waɗi iz yughashshikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijsa ash-shaytan mijoji e sunoji e andeje kulol ko sheytan waɗno e maɓɓe fof ɓe dari tawi ɓe softi ɓe piiride ɓe heɓi ngal ɗo polgal Allah hokku en beelol on waɗi Khalid bun Walid wi ñande o mayayno o gandi o waɗu hareji 100 kanko woni commandant o hareji ɗiɗi julɓe ɓen perdi on non nawni pali ɓe wi wo ɗuma came nangi mo waali e danki o wi Allah ndaari hareji ɗin fof mi wona yeeso fiyo mi heɓu shahada mi wona martyr e jihad ɗum ɗon fof feƴƴi hande miɗo mayira e danku ganɗo wa gertogal o wi Allah mi torike mata ɓuttin ɓernde julɗo hula reedujo handi tagge si julɗo woni hulɗo reedu ɓernde makko ɓuttata handi tagge o faami ɓeɗo ɓe suusi ko ɗum hokki ɓe ngal polgal ɗo kono wata goto ukko e programme e dartagol o préparaki o hoolora kadi gonga o hoolora kadi mo wondi e Allah waɗi ceerno Sadou mo Daleng ɗo andi ɓe mi yewta e ngol konngol ɗo toujours ɓe maaki si huɗaɓe ɗiɗo nangodiri ko ɓurɗo kuddi o Allah wallata ka si waɗaɓe barki ɗiɗo nangodiri ko ɓurɗo barki o Allah wallata ha ɓe wi'ay wonde mo liɓay Firawna o yoɓotowa tuggordu annabi Musa ka si tawi ɗa boni ɓuri mo wonɗa gerdude on wawiramo honno si tawi ɗon fota bonki o yariray o yaray beere o ñamiray nano o waloday rewɓe yimɓe o daroto coofa an kadi a waɗay ɗum hiɗa wiide miɗo gerdude kefeero miɗo gerdude bonɗo on ɗiɗo kala kon bonɓe
o ɗum waɗi ɗen hani préparade sengo Allah si dartoɗen kala ko dartotoɗen haysi ko basal yo Allah wonu ballo meɗen ko nin hare nen feƴƴiri allahu tabaraka wa taala okki julɓe ɓen polgal ngal ɗum ɗo ko nubza e fi ndeɗo hare badri yo allahu hollu en julɓe ɓen no fooli tawi goɗɗo no wawi noddinde ƴetten seeɗa e bindi kesi ɗin ɗo